muraho neza murakaza neza nanone kuri Mix Venture. Nk'uko twabibabwiye rero tuzakomeza kugenda tubagezaho ibiganiro bibahindurira ubuzima bigahindura n'ubw'abandi. Ni muri urwo rwego twababwiye ko tuzakomeza kunoza ibiganiro tubagezaho dukora ubushakashatsi kandi twababwiye ko tubateganyiriza ibintu byinshi byiza imbere. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyiza kiri buve mu bumenyi umutumirwa wacu agiye kudusangiza. Uyu munsi twabatumiriye umugabo bita Dr Kazungu Denis kugira ngo abagezeho rwose ibitekerezo byiza byadufasha bikomeze muri wa mujyo Mix Venture yiyemeje. Muri aka kanya rero nagira ngo tubakire Dr Denis. Murakoze cyane kwakira. Yego. Nagira ngo rero wibwire abantu bakurikira Mix Venture mu buryo burambuye bamenye Dr Kazungu Denis ni muntu ninde muri rusange mutwibwire. Uko ariko bivuga amazina y'uwanje ni Kazungu Denis. Ndi docteur en psychologie. PhD nayize muri psychologie clinique. Ariko hagati aho masters yo nayize muri psychopathology. Psychopathology rero ni nko muri rusange n'uburyo abantu bakunze kwinjira mu bugwayi ariko bwa bugwayi usanga butagaragara neza kwa muganga. Hanyuma n'igihe ubwo bugwayi bugaragaye ugasanga buri muri bya bibazo byo kwa muganga cyangwa indwara usanga zimwe ziriko zivugwa nabi. Ariko hagati aho ize n'ibindi byigwa bijanye n'uburenganzira bwa muntu. Ibyo nazo mbifisemo cyo bita diplôme d'études supérieures spécialisées. Si uburenganzira bwa muntu ku bantu bose ariko ni uburenganzira bw'imigwi y'abantu bantu usanga bagenda bafite ibibazo bitandukanye. Tufata urugero abagendana ubumuga, abagore, abana, impunzi n'abandi bari mu migwi itandukanye imeze nk'iyo ariko bifatiye ku mapacte n'amakonvention ibihugu biba byarasinye. Ndio nk'iyo specialisation ndayifise. Hanyuma kujerekeye aho nagiye nkora ngiheza amashuri ya mbere ya kaminuza muri psychologie clinique et sociale. Narakoze muri programme ya UN yafatanya na Ministère ya Interieur mu Burundi ari nka local government ngaha. Hari mu bijanye no gutahukana abantu bari barahunze. Aho narahakoze nk'imyaka 4 hama nja gukora muri kaminuza y'u Burundi nigisha imyaka 2 nigisha muri faculté ya psychologie na faculté de droit. Mu nyuma rero niho naca kwiga mu gihugu c'Ububirigi masters aho nayigize muri Université Libre de Bruxelles muri ivyo bya psychopathologie. Hanyuma PhD ndayikomereza muri Université de Mons mu Bubirigi nyine. Aho nyine niho novuga nti nanakoreye n'umwanya munini. Naragize amahirwe ndakora nk'umupsikologe hari imyaka 8. Nakoreye mu bigo bitandukanye cyane rwose. Nakoranye n'ibigo bitandukanye, nkorana n'abantu batandukanye, baba abaganga, abavoka, ibigo bitandukanye bikora ku muryango cyangwa nk'abo bita ba administrateur de bien, abantu usanga bakora nk'abawishi. Yabo twarakoranye cyane. Aho rero novuga nti nahagiriye experience nini ku bibazo bitandukanye kandi mbona neza nti byogirira n'akamaro ku masosiyete yacu uretse ko services zimwe usanga zitahari. Ubwo rero ubu niwe jewe rero. Byiza cyane rwose. Birashimishije cyane kuba ufite ubwo bunararibonye butandukanye mu bihugu byateye imbere aho wamaze naho igihe kirekire wiga mu bihugu byacu Burundi n'u Rwanda. No muri Afrika muri rusange mufite experience rero ihagije ku buryo
ntekereza ko iki kiganiro umuntu yakitega iki muri iki kiganiro tugiye kugirana ku buryo yakumva yagira inyota yo kugikurikira kugira ngo gire icyo kimumarira mu buzima bwe. Hari ibibazo bibiri jewe nakunze gukurikira cyane rwose mu bihugu bya Afurika icyo gihe nari nkiri hariya mu Bubiligi. Hari ibibazo bifatiye ku muryango n'ibibazo bifatiye kuri santé mentale. Ibibazo nagenda bikurikirana cyane rwose kuva mu 2016 mbikurikirana mu bihugu bishika nka 5 muri Afurika, harimo Burundi, u Rwanda, Maroc, Cote d'Ivoire na Mali. Ibyo bihugu impamvu nabigenda bihuza hariho ibyo usanga duhuje. Ufata urugero nko mu bijyanye n'abana baja mu biyobyabwenge, ni ukuvuga ngo turabihurije ko cyane cyane ukuntu bigenda bizamuka cyane rwose, imibare izamuka cyane rwose itumbagirana muri ibyo bihugu turabihuje. Ugiye uraraba noneho ku bindi nabyo bijyanye n'ibibazo byo mu miryango, amadivorce, ukaraba ingene ibintu nk'ibyo bitumbagirana nyine gutyo imibare itumbagirana nabyo turabihuje. Ibyo bintu rero byarantumye mvuga nti ibi bintu ngenda bikurikirane ku buryo mbere mu bihumbi 2019 nagirinje gukorera muri Cote d'Ivoire kubera ibyo bibazo nyine bijyanye na santé mentale n'umuryango. Ubwo rero cyane cyane ku bibazo by'uko ati mbega abantu bokwitega iki muri kiganiro turagirana, hari ikintu nabonye mu bihugu byinshi usanga babikora mu buryo butandukanye. Kudahuza umuryango n'ibibazo bijyanye na santé mentale ndakeka ko ari ikintu abantu bakwiye kumenya. Ibibazo bijyanye na santé mentale ibintu bagomba kuhuza n'umuryango cyane. Ubwo rero no mu byo nanje numva navuga ko cyane icyo kibazo kirahari kandi nibyo rwose. Akoze cyane. Muvuze ku bintu bijyanye na santé mentale bita numva ndishimye cyane kubera yuko numvaga nifuza nanjye kugira ubumenyi bwimbitse kuri icyo kintu bushobora kudufasha mu buzima busanzwe. Ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango ushinzwe ubuzima ku isi WHO kuri mental health n'icyo bita substance use, ni ubushakashatsi bakoze bugaragaza yuko abantu 20% ku isi baba bafite ibibazo bifitanye isano n'ubuzima bwo mu mutwe. Bavuga yuko noneho 70% muri abo bantu 20% bafite ikibazo cyo kutabasha, nubwo mbiseka ariko nuko imibare ikanganye cyane, 70% ntabwo babasha kubona ubuvuzi bukwiye. Ubundi bavuze santé mentale cyangwa se mental health, aba ubuzima bwo mu mutwe baba bashaka kuvuga iki kugira ngo nibura duhera aho ngaho ni iki? Ubwo rero bavuze ngo ubuzima bwo mu mutwe ariko rimwe imbere hari igihe mvuga ntariko kubera iki bavuga ngo ubuzima bwo mu mutwe umenga umutwe urukwayo ibisigaye umenga nabyo birukwayo. Ariko reka ntaco ngira ngo bashatse kuvuga yuko by'ukuri hari umwihariko ku buzima bwo mu mutwe. Ikintu cya mbere na mbere nabanze kuvuga ubuzima bwo mu mutwe nk'uko buvuga ubuzima bashatse kuvuga ibivugwa n'abandi bantu, ari abaginekologe, ari abapediatre, ariko gusa nuko bambaze no kuvuga ngo ubuzima bwo mu mutwe bagaca babifatanya nuko umenga ni igihande cy'umubiri cyihariye. Uruhande rumwe nivyo, ariko ubwa mbere na mbere kugira ngo abantu banabanze kumva ko ibyo tuza kuvuga bavyumve neza. Ubuzima bwo mu mutwe tubanze kubumva ko ari ubuzima nk'uko twovuga igihande cy'umubiri. Yego. Ariko ubuzima bwo mu mutwe rero bavuze ngo ubuzima bwo mu mutwe baba bashatse kuvuga yuko hari umwihariko w'ibibazo bishobora kuba bifatiye ku mutwe, ku bwonko cyane cyane. Ubwo bishobora kuba ibibazo bisanzwe atari ubugwayi, cyo kimwe nuko bishobora kuba ari ubugwayi. Ubwo rero ubuzima bwo mu mutwe tuba tuvuze ibibazo bishobora kugira aho bihuriye n'ubwonko, cyo kimwe nuko tuba tuvuze dushobora kubivuga dushatse kuvuga n'ubugwayi bushobora kugira aho kuba hari aho buhuriye n'ubwonko. Ikindi nacyo rero tuvuze ubuzima bwo mu mutwe tubanze no kuvyumva yuko si bisazi.
nk'uko abantu benshi baca batekereza ko n'ibisazi. Nk'ubu dufata urugero nk'umuntu yagiye kwivuza muri centre de santé mentale, uko abantu bamenyereye ni ukuvuga ngo bazi ko yagiye kwivuza ikibazo gifise aho gihuriye n'uburwayi bwo mu mutwe, si byo na gatoya. Uko umuntu ashobora kuza kwivuza ati ngiye kwipimisha ibihaha, ni nk'uko uja muri centre de santé mentale uvuga uti jewe ndagiye maze iminsi numva ntatekereza neza, maze iminsi numva amarangamutima yanjye atameze neza, ukagenda. Dr. dufasha aho ngaho tubyumve neza. Ubundi ikibazo nyine gihari, urumva jewe iyo uvuze ngo mu nda harambye, abantu basanzwe babimenyereye ko mu nda hashobora kuba hakurya hari ibintu bisanzwe. Uvuze ngo navunitse akaguru, birumvikana. Ariko ntangiye kuvuga ngo ndumva ntatekereza neza, utinyutse ukabivuga gutyo. Kubera iki? Ubundi byavuye he kugira aha ngaha duhita twumva ko umuntu yasaze? Ndakeka yuko aho bishobora kuba byaraturutse ni uko kenshi uburwayi bufatiye ku buzima bwo mu mutwe cyangwa ibibazo bifatiye ku buzima bwo mu mutwe ntibyagiye bigaragara ngo abantu banabisobanukirwe. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze ubuzima bwo mu mutwe bati yagize ikibazo cyo mu buzima bwo mu mutwe, akenshi baba bavuze wa muntu ariko yiruka mu muhanda cyangwa babonye ko yagiye yambaye ubusa cyangwa yakoze ibintu sosiyete itemera. Aho niho rero ngira ngo byatangiriye kugira ngo stigma ubuzima bwo mu mutwe itangirire ngaho. Ariko iyo bikaba byatangiye buke buke bakavuga bati n'uwo umutwe uri kurajya, n'uwo amarangamutima yaguye akarakazwa n'ubusa, bati n'uwo ni ikibazo gifatiye ku buzima bwo mu mutwe, aho bari kumva ko ni twese dushobora kuba tugira aho duhuriye n'ubuko. Ariko rero bamaze kuvuga ngo umuntu afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, wagize ikibazo cya kindi gituma akora ibintu bitemewe muri sosiyete, ubwo ni ukuvuga yuko nawe bumvise ngo wagiye kwivuza bavuga ati hari ikintu cyabaye kidasanzwe. Ariko mu gusoza iki kiganiro muraza kudufasha kugira ngo mutubwire wenda nk'intuza nk'ibanga umuntu yakoresha cyangwa se imyumvire ikwiye guhinduka kugira ngo nibura mbe nabasha kuganiriza mugenzi wanjye mubwire ntumva amarangamutima yanjye atameze neza, ngiye kwa muganga nanjye tumusaze. Ubwo rero mudusobanurire neza ubuzima bwo mu mutwe, tugomba kubufata nk'aho ari igice cy'umubiri nk'ibindi bishobora guhura n'imbogamizi. Ariko ntekereza yuko abahanga nka James Allen yanditse igitabo cyitwa ngo As Man Thinketh, yigeze kuvuga yuko umuntu uko atekereza niko ari, kandi imitekerereze yiwe niyigena imyitwarire ye n'ibikorwa byiwe. Ahari ubwo ngubwo ntago byaba bifitanye isano yuko ubuzima bwo mu mutwe bukwiye guhabwa uburemere bukitwa n'ubuzima kuruta kuba bwagira nta hantu bihurira, ku buryo wadufasha. Ndagira ngo abantu bari kudukurikira babashe kumva neza iyo tuvuze ubuzima bwo mu mutwe turavuga iki, kugira ngo nitujya no kubihuza n'ibindi baze kumenya ibihura n'ibidahura. Hari urugero ruto nagiye ntajye kugira ngo umuntu yumve by'ukuri ko ubuzima bwo mu mutwe dukwiye kubitaho kurusha ngira ngo n'ubundi. Nk'ubu dufata urugero umuganga w'umuginekologe ahuye n'impanuka agacika akaguru, hanyuma ku buryo ariko mu mutwe ntihagire ikibazo na kimwe kikagira, akavurwa ariko bikaba ngombwa yuko akaguru bagaca, akazoza agendera muri sheze ruranda. Abo yahora avura barashobora gukomeza baza akabavura kandi akakira, ntibanagire n'ikibazo cyo kuba yaramaze amezi angahe arwaye agakomeza akabakira. Ariko ndiko ndibaza ni nk'ubu uye dufata urugero umuganga w'umuginekologe nyine cyangwa umunerologe aragize akabazo gatoya ari ka depression dufata urugero, aragiye muri hopitale nk'Indera, arabaye hospitalize, babakiriya biwe bakabimenya,
uko tuzi hari iyo stigma ku buzima bwo mu mutwe ashobora kudasubira kubona abakiriya bamwemerera kandi yarayo nka kabiri. Urumva ari neza yuko ari akabazo ka depression cyangwa ikindi kibazo kindi nawe no umuntu agomba guhura nabyo. Ariko urumva yuko atakaza cyizere ku bantu ati yaraye hari ibyo ntibishoboka ko yosubira kuvuga. Ni ukuvuga rero urumva ukuba abantu bwabo nyine uyu munsi batarasobanukirwa ko ari ubuzima nk'ubundi, ukwivuza ikibazo gifatiye ku buzima bwo mu mutwe ari ukwivuza nk'uko uje mu interiniste utazi ibyo urwaye akakubwira ati burya mu byo wariye harimo bushafu wariye cyane hari inzoka hari biki, kuba icyo kintu tutaragishikaho ngo twumve neza ko ubuzima dukwiye kubwitaho, kuko urumva ko ugize ikibazo gifatiye ku buzima bwo mu mutwe bifite ingaruka nyinshi kurusha mbere na waba unahuye n'ikibazo kindi. Iyo ni imbogamizi ikomeye cyane rwose. Ni ukuvuga rero icyo ntibuze kugira ngo by'ukuri abariko baradukurikira bumve impamvu dukwiye kwitaho ubuzima bwo mu mutwe. Reka urundi rugero rutoya ni uguha ni uko mpora mbibona dufate nk'abari ko barategura ubukwe bari muri fiançailles, umwe akagira akabazo nubwo kaba akantu gafatiye ku marangamutima adakoze neza gatoya biraba impamvu yuko ahagarika jewe n'abandi bakanamubwira atari kugira urongore umuntu cyangwa kugira urongore urujya muntu byagenze kujya cyo nubona ko ari umurwayi ariko ari akantu k'amarangamutima kabaye gusa. Ni ukuvuga rero icyo ni ikimenyetso cyerekana neza yuko dukwiye kwita ubuzima bw'umuntu bwose cyane. Koza cyane kugira ngo ikibazo cya nyuma kugira ngo bumve neza ufata nk'umuntu wenda udafite ikintu na kimwe numva ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Buriya hari akabazo ko mu mutwe wagira, tuvuge uri umukoresha bakubwiye ko umukozi wawe nkawe ufite umukozi wawe bakamukubwira ati yagiye Indera kwivuza mu mutwe, credibility wajyaga umuha yakomeza umaze gusobanukirwa ati uburemere nk'umuntu wabyize uburemere bakubwiye ripoti y'ibyo bamubonanye n'ibimenyetso. Hari utubazo tuba duhari dusanzwe ku buryo wahita uvuga ati rwose ntacyo arwaye. Burya rero urugero rw'akabazo nka kamwe burya rero ndakwerekeye muri igihe twari ko turiga nkiko ndiga hariho igihe batwigisha ati ariko mvuge mu gifaransa bavuga ngo frontiere aho kuba nomo no kutaba nomo bigarukira, ngo frontiere ya normalite et pathologie. Batubwira ati nta muntu n'umwe aba nomo 100%, ati kandi nta n'uba pathologique 100%. Ni ukuvuga rero urumva ko umenga twese hari igihe byoshe kugasanga wisanze ntituri nomo 100%, ariko naba bandi dushobora kubona neza ko bahuye n'ikibazo gikomeye ntabwo dushobora kuvuga ngo yararangiye 100%. Oya, ngarutse kuri icyo kibazo rero mbajije rero dufate n'umukozi wanjye kuri mbere bambwiye ati rero ujya wamusize mu gatondo ari umuntu muzima nta kibazo, ariko uwo munsi bamutwaye hariya Indera nta kibazo na kimwe namusangayo nk'uko uwo ari we wese baba bamutwaye CHK n'ahandi nkashikaho nkabaza nkamubona nkakurikirana nkabona ikibazo yagize, kuko kujya nawe nk'uya ushobora kuvyuka umerewe neza ariko saa sita zikagira umutwe ugira umanyuki canke ugafatwa mu nda ukaribwa umugongo cyangwa ukakubabaza cyane rwose. Niko n'ubuzima bwo mu mutwe nawe ushobora kuvyuka umunsi wumva uri muzima ariko nimugoroba ugahura n'ikibazo. Ikindi naco nagira mvuge rero no kuvuga ngo kwivuza ikibazo gifatiye ku buzima bw'umuntu nicyo kimwe no kwivuza ibintu. Urashobora kuja kumara n'ukwezi cyangwa n'amezi angahe urivuza ariko wagiye bigaragara neza ko umuntu by'ukuri wahuye n'ikibazo gikomeye dufata uri kuravuga n'ibiterekeranye ariko ukaja kwivuza ahantu ugakira ugasubira no mu kazi.
ibyo jewe rero ni nabyo nashishikariza n'abantu bose. Ibibazo n'umuntu yahuye n'ikibazo kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ngo birarangiye, ujya nta naho bihuriye na gatoya. Ni ukuvuga ngo ni igihande cy'umubiri gishobora guhura n'ikibazo nk'uko akaguru gashobora kuvunika, nk'uko mu nda hashobora kugira ikibazo, nk'uko umutima, nk'uko isukari mu maraso ishobora guhinduka. Ni ukuvuga ni nka kure. Rero n'ubundi wese yoba ariko aradukurikira akaba afise n'umuntu w'inshuti canke wo mu muryango canke uwazi yahuye n'ikibazo akaja no mu bitaro akamara n'igihe ntaca mutera icyizere, ntamutera icyizere na gatoya, ahubwo kunamutera n'icyizere ukamwereka ko umenga yahuye n'ikibazo kitazokira, nabyo ahubwo ni ikindi kibazo bumwongereye. Ariko kwa kumwumva ukamwereka ko vy'ukuri ni uburwayi nk'ubundi, nicyo kintu kimufasha cyane rwose. Kandi n'undi murwayi wari we wese iyo arwaye niko tumwitaho, ariko wo mu mutwe wewe uba wumva byakomeye byacitse. Twihuse rero ku kiganiro cyacu nagira ngo tujye nko ku kibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri, mwavuze ko mwakoze ubushakashatsi bwimbitse ku bijyanye n'umuryango ndetse n'ibijyanye na santé mentale. Muri Mix Venture natwe dukora ibintu bijyanye na tekinoloji. Hari ubushakashatsi bugenda butandukanye, nk'ubushakashatsi bwakozwe na Data Report muri 2024 bwagaragaje yuko abantu bamara amasaha agera kuri 6 ku munsi kuri screen ya televiziyo cyangwa ya telefone. Noneho babiri muri batatu muri ayo masaha 6 bamaraho baba bari kuri internet. Kandi noneho akaba hari abantu bashobora kuza bavuga ibintu bishobora kuba byakangiza imitekerereze y'umuntu. Nk'ubu hari nk'ubushakashatsi bwahoze bugaragaza yuko abantu bakora utuzi tujyanye no gutoza ama AI, gutoza AI na artificial intelligence, ubwenge bwo gukorana, kwigisha imashini ibintu bijyanye na ntuza n'ibibazo cyangwa se n'icyo twakita ibintu bitera ingaruka ku buzima bw'umuntu ku buryo bo batinda mu bintu bibi gusa, nk'abantu bafashwe ku ngufu, abisha abandi, kugira babwire ngo aya magambo nuzajya uyabona babwira AI kugira bayitoze muri byo bita deep learning. Bagaragaje yuko batangiye kugira ama depression no guhura n'ibibazo kubera bahora muri ibyo bintu bibi. None turagira ngo mudufashe muduhurize iyi content dukonsoma kuri social media, kubera yuko ntutinda amasaha 6 ku munsi utari kurangazwa n'ibintu bigukururirayo kugira ngo uhagume, kandi byinshi ni bibi cyane, nagira ngo mudufashe muduhurize ese ubundi social media n'ingaruka zayo ku mitekerereze y'umuntu. Ndabaha urugero rw'ibintu byagiye bigaragara mu byo nabashije kugerageza gukora ubushakashatsi. Hari nk'abantu bagira ibibazo aho kugira ngo bajye kwa muganga, abarwayi bagize ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe nk'uko mwarimo mubisobanurira, agahita abona wenda nimba ari umugore watandukanye n'umugabo, agahita ahitamo kujya kubivuga kuri social media, agaragaza akababaro ke, bamugire. Twasanze ahubwo bimutera stress yongereyeho kuko hari abantu bahita batanga commentaire zinyuranye n'izo yari yiteze. Dusanga n'abamukomokaho bagira ibibazo, dusanga noneho ni na normalization of trauma ijyanye no kuvuga urubyiruko rugasigara ruvuga ngo nta mugore mwiza, nta mugabo mwiza ukibaho. Nagira ngo mudufashe kabisa aho hantu muhakubita umwotse neza abantu mwabigize. Ubwa mbere na mbere reka mubaze baturugero muri WhatsApp, bya bintu tuguma twakira muri WhatsApp. Nk'ubu dufata urugero, wewe hashitse inkuru ivuga ikigo runaka cy'umuta amafaranga menshi, amashitse n'iyindi nkuru ivuga ngo hanaka habonetse umugabo yafashwe mu nzu y'uwundi mugabo wafunguriye. Inkuru zibiri zishikiye wewe nyine ngafunguriye, ngiye nafungura ufungura iyo ngiye nyine iteye amatsiko yo kuvuga ngo ese umugabo yafashwe byageze bite. Ni kuvuga rero uyu munsi icyo nshatse kuvuga ni iki, kuri social media ntidukurwa n'ibintu bifise akamaro, dukurwa n'ibintu bikora kuri ya marangamutima yacu. Urumva icyo
uca uvuga uti nanjye nafungura icyo cy'uwo mugabo mwaramenye aho yari ni ukuvuga ngo ni cya kintu kiza gukora ku marangamutima kiragusetsa cyangwa kikubabaza ariko uko bari gufungura cya kintu kivuga ngo ikigo runaka cyungutse amafaranga menshi ubwo nawe washobora gusanga ubyungukiyemo yego ariko urumva yuko ibifise umumaro si byo wihutiye muri ibi ikindi naco uyu munsi dufata urugero uramaze kubona neza abantu iyo bari kwivura uramaze kubona ko gushika uwo munsi ubona ko umuntu ashika ku mafe agacungana n'amafe ariko araraba yego ukibaza utari ku buryo by'ukuri ibi bintu ariko arashaka kubona muri iyi telefone birihutiwe ku buryo atari gutegereza ngo agende ko bishoboka ko atani isaha urugendo ruza kumufata ntiyari gushobora gutegereza akaguma kwivura akaza kuja muri ya telefone yashitse ariko ngira ngo ivyo byose turabibona ni ukuvuga rero ibi bintu impamvu biza no gushikana abantu ku madepression ni ibintu bwa mbere na mbere byinshi bikurura abantu n'ibintu bikora ku marangamutima dufata urugero uzorebe mu ntuze muri ajya social media ama YouTube ama TikTok ibintu bashirako akenshi n'ibintu babona neza kubiza gukora ku marangamutima y'abantu ni ukuvuga ngo ibintu biza kuba ari ibintu bitababaza cyangwa bidasetsa ntabyo bashirako uzorabe nka 90% ni ibintu bifise ahantu bihuriye n'amarangamutima ni ukuvuga rero dufata urugero nk'abajya abantu rero baja kuri za YouTube bakavuga ubuzima bwabo bumva ko ari ibintu by'ukuri byari kuba nk'ibanga icya mbere na mbere ndakeka ko bituma n'ikintu cy'uko rimwe na rimwe ibyo bintu baba barabayemo biba byarabamereye nabi bikabababaza ugasanga babuze n'aho babivugira ugasanga rero byaramuremereye biramwishe biramurangije ukuza kubivuga ukaba kwidesharge ntahabwe ngo abone neza ingaruka abanze kuba yumva ko aruhutse kubera bivuze izo ngaruka zize nyuma ibyo rero nivyo uri kurareba rero kuko hariho bamwe usanga banavyifuza bakanavyicuza kuba baragiye bakavuga ibintu bene nk'ibi ikindi naco rero hari igihe umuntu agenda kubivuga avuga ati muri kwa kumva ko nduhutse ngira ngo ndashobora kuba nobona n'abantu banyumva urumva ni nko gushaka support y'abantu virtuel batazi kuvuga ngo icyo nacyo ni ikintu kigaragaza yuko wa muntu uretse gushaka kubivuga ariko anakeneye na support ikibi rero ni ikihe ni icyuko muri ba bantu bamukurikira harimo abamwumva n'ibyo bamugirira n'impuhwe ariko hari n'abandi banamutuka kandi rero iyo yatanze ikiganiro yamasubira inyuma kureba mu makomenti iyo asanze rero hariho bamwe bamututse bamusenye bimugirira ingaruka cyane rwose ni ukuvuga ngo uko bikora kuri ya marangamutima y'abavyumvise nawe biragaruka bigakora kuri ya marangamutima akicuza agashobora kugira conscience mu nyuma y'uko bya bintu yavuga atahora avuga umwana ngo abimenye cyangwa abandi bantu ngo babimenye noneho bagiye kubimenya bakundi yibaza ati yari yiteze ko bamusapotinga noneho abonye abamututse abatamukomeje ubwo rero agahita yibaza atari ibyo ari byo byose no muri ba bandi nari narabihishije nabo bashobora kugira uko babibonye ugasanga rero ivyo bintu bimushize hahandi mu kwihisha kubera vya bintu byamenyekanye iyo ni iyindi ngaruka ikindi naco kindi ni icuko ivyo bintu n'ivy'igihe abana bazobimenya nabo nyine ubwo nyine ingaruka zabo zirabashikira abana dufata urugero ni umuntu agiye kuvuga ivyo yabayemo nimba ari ingeso mbi abana dufata urugero abandi bana barabimenya ati mama wawe cyangwa papa wawe yavuze ko yabaye muri ibi bihe uribaza umwana nk'uwo bari ko bamutunga agatoki ku ishuri ati mama wawe papa wawe urumva ko byanamutuma atishura akarivamo cyane kabisa ariko rero hari ikindi kintu naco twita worry burnout
worry burnout ni ukuvuga ngo ni ikintu kinakunze gushikira abagabo gusa abantu b'igitsina gabo worry burnout ni kwa kundi umuntu akunze gukurikira amakuru mabi akontene negative akurikirana wenda n'urugero intambara yo muri Ukraine kuva yatangira kuzarenda none munsi niyo nagire ntangiye kurugero ugasanga no kuvuga yuko abikurikira mu kazi abikurikira atashe ari mu modoka arabikurikira no ugasanga iyo ntambara yirwana kurusha bari hariya ubwo niko ababazwa n'abasoda bapfuye nimba ari mu ashigikiye Uburusiya canke ashigikiye Ukraine bakavuga ati abasoda bangahe arababara bigakora kuri amarangamutima uyu munsi turabibona biba biririyo biba biri ari ukuri kuko arababara bose cyane gose hari n'abantu usanga no mu rugo barahindutse ugasanga ivyo ahinduwe n'icyo kintu ahinduwe n'ivyo binaguma kurikira biri bifite kontene negative no kuvuga ukanamubaza n'ibintu biza mu buryo inconscient ugasanga by'ukuri no mu buryo gusubiza abantu cyangwa kuba attentif ku bintu bimwe no kuvuga ngo ya deception yagira ikamwinfluence mu bundi buryo yikomporta yitwara ku bandi bantu nicyo bita worry burnout ibyo bintu rero turazi ko abagabo nibo cyane bikunze kugira abagore nabo rero kenshi bakunze guhura n'ibintu bakunze kugira bya bintu bibabaje ngira ngo sinokwirwa navuga ama social media usanga akunze kugaragaza ibyo bintu kenshi usanga ari n'abantu b'abagore ibyo nivyo bikunze gushikira abantu b'abadamu kandi nabo rero nabo birabashikira ugasanga no mu myitwarire yabo babifashe nk'ukuri bya bintu bigenda biravugwa bakabifata nk'ukuri bakabizana bakabishira mu buzima bwabo navyo turiko turabibona rero ni ukuvuga rero umva ama social media ni ukuvuga ngo kutamenya content bashira ahantu ngo babone neza bati content igiye gufasha iki umugwi runaka igiye gufasha iki umugwi runaka ni ukuvuga ngo bifite ingaruka nyinshi cyane rwose hariho icyo waruvuze uti mbega none ntibishobora gutuma bafatanya ibintu bimwe bakafata nk'uko ari ibintu bisanzwe nabyo birashoboka gushika kuko urabona neza yuko hari abarenga karindwi rwose hari abarenza ibintu bavuga uretse izo ngaruka zigaragara kuri bo nyine ariko bibaza yuko by'ukuri bidashobora kugira n'ingaruka ku bana ku miryango aho wa wundi nawe ashobora kubishyira mu buzima cyangwa akabona neza ibiriko biramushikira ko nawe bishobora kugera kuri rwa rugero rwa wa wundi agaca agira anxiety icyo twita anxiety d'anticipation ni ukuvuga agaca abaho abona yibona muri bya bindi byashikira wa wundi iyo nayo n'iyindi ngaruka ishobora gushika ku bantu baba bariko barakurikira bijya bintu ariko hariho n'iyindi ngaruka batazi bajya abantu bavugisha bajya abantu bajya nabo barafite ingaruka zirababa ku bose cyane kandi bo babona amafaranga babona amafaranga nivyo ariko nabo kwama bariko barumviriza ibintu bimeze nk'abijya ntibazi ko bifite ingaruka ni yihe dusobanure nayo ingaruka kwa kundi byica amarangamutima y'ababandi nawe niko byica amarangamutima yiwe ni ukuvuga yuko dufata urugero nko mu maserivisi ya santé mentale cyangwa n'ayandi maserivisi ya santé barafise icyo bita supervision ni ukuvuga ngo kwa kundi nawe ugenda wumviriza bya bintu bibi bifise konteri negative nawe ukagira aho ubidepoza ni ukuvuga ngo ya eshanje mugirana n'abandi baprofesiyoneri ni nko kuza kudesharja kudepoza bya bintu ikindi naco kindi ni uko abantu bakora mu maserivisi nk'ayo santé mentale uretse ayo ma séance de supervision abafasha kwevacuer iyo konteri negative nabo bagenda baragira barafise n'andi ma mécanisme bakoresha ku buryo by'ukuri nimba avuye mu kazi abisiga ngaho none uko ba bantu nabo bariko barumviriza ba bantu barabizi barafise mu séance de supervision ntabwo ari abaprofesiyoneri barazi neza yuko ivyo bintu bishobora kugira ingaruka mu buryo bwo kwitwara mu buryo bw'imitekerereze yabo mu marangamutima barabizi by'ukuri ko bishobora kugira ngo bamenye distance babifata ntavyo biragoye ni ukuvuga rero ingaruka zirahari benshi ntibazizi Dr. ikiganiro kiraryoshye cyane kirimo amasomo meza ariko hari akantu mwari muvuze mu kanya
ku bijyanye na social media nk'abantu bari muri tekinoloji normalement ntabwo ari abantu bagisuggestinga ngo wenda ikigo runaka gihitemo ko kizamura inkuru kijyana iyi ngiyi nicyo bita ama AI artificial intelligence rero yamaze kuvumbura yuko ubwoba ubusambo ndetse n'urwango ari byo bintu bizamura amarangamutima cyane y'abantu niyo mpamvu inkuru z'urwango nyine usanga arizo zaje mbere kuko azi ko abantu arizo bari bufungure ariko hari akantu mwari muvuzeho nagira ngo mudufashe gusobanukirwa neza ni itandukaniro ry'abagabo n'abagore ubundi twari tuzi ko abagabo ngo kenshi bakomeye nyine ngo bafite amarangamutima akomeye none mubuzanya ako kantu ka worry burnout nagira ngo mukagarukaho gatoya noneho munagaruka nanone kuri kariya kantu ko kuvuga ngo abagore nabo kariya kantu mwavuze ko kwidesharije aba yarabuze ahantu yidesharije ubundi mutubwire ikibazo cyo kirumvikana kuko ndabizi turi abagabo ukunda kumva izo ntambara nta muntu utabyumva abagore nabo turabizi ko kenshi bakunda kugenda bakagaragaza amarangamutima yabo bakarenza urugero bakaba bavuga n'ibitari ngombwa nk'uko mwarimu bitubwiye n'ubundi bidesharija ubundi iyo biza kuba bimeze neza byakabaye bigenda bite ntabwo twagakwiye kumenya amakuru y'intambara nimba tutari abasirikare ntabwo twakakwiye kujya kuvuga ibyo bintu byakagenze gute rwose turakwiye kuyamenya turakwiye kumenya ibiri kubiraba hirya no hino ariko kubimenya bivuga yuko n'igihe noba ndi kurivura ngenda ndabikurikira bivuga yuko je nshitse mu rugo iwanje ntashobora kubaza abantu uko biriwe ntashobora kubaza madamu uko yiriwe ntashobora gufata uwo mwanya ngo menye ko uwo mwanya ari uwo mu rugo atari uwo gukurikira amakuru nkayo ndashobora no gufata iminota nkabikurikirana nkabisoma nkaraba iyo bigeze ibyo nta kibazo na kimwe gitera ariko niba mu kazi nshitse aricyo kintu mbanza gushikirako ariko niba ndi kurivura nkaba numva kumenga byancitse ukamenga noneho ntabiravye muri ayo masaha sinzubira kubibona ni kibazo nimba by'ukuri nshobora gushika mu rugo hanyuma nari nkeneye kubaza abana ko biriwe nari nkeneye kuvugana na madamu numva ko yiriwe ugasanga ibyo sindiko ndamenya neza ko ari byo bikwiye guhabwa umwanya bikwiye guhabwa agaciro ku buryo bamwe uyu munsi usanga umugore n'umugabo biri mu bintu bapfa ko ashika akigumira muri telefone ubundi nawe agaca avuga ngo sinaronse umwanya wo gukurikira amakuru ubundi ko ndayakurikira ariko ugomba yuko ibyo bintu ari byo bikwiriye by'ukuri abo bantu rero mbere wanagomba iyo bamaze gushika muri urwo rugero ni addiction ntibabimenya kuko iyo umuntu agifise uwo mwanya wo kumenya umwanya wo gukurikira ayo makuru be no kumenya umwanya w'ibindi bintu ntabarashika muri addiction ariko wa muntu ageze kuri rwa rugero yuko n'uwo babana mubwira atari ko vy'ukuri kubera ikiwe ubushika ngaho ukagwa muri telefone cyo ni ikindi kibazo ubwo rero tugiye kuri icyo kibazo naco navuze nti abagabo nibo bakunze guhura n'icyo kibazo kijanye na worry burnout abagore nabo bagahura n'icyo kibazo si ukuvuga ngo mboneraho no kubivuga hari ikintu cakwiragiye bakavuga ngo abagore bari emotionnel sivyo na gato nta base scientifique n'imwe ivuga ngo umugore ari emotionnel kurusha umugabo ni ibintu vyahuriranye n'umuco kiritire yagiye irabuza abagore kugaragaza amarangamutima nk'uko abantu b'igitsina gabo bayagaragaza ariko ntibivuze ngo umugore agira amarangamutima kurusha umugabo ibyo bintu barabivuga biranababaje ugasanga n'abantu bitwa ko ari abascientifique bariko barabivuga gutya ariko si aho umugabo ashobora kuba ari side n'umugore araba ari side numva umuntu yakigiramo ibintu byinshi munashoje neza muvuga ko umuntu agomba gushakisha ubumenyi kugira ngo kamere afate ibyemezo ashingiye ku bumenyi kuruta ubumenyi bwirirwa bwandagaye butanafite aho bukomoka nagira ngo basabe ko n'ubutaha twakorana ikindi kiganiro kuko ari ikiganiro cyiza ndabashimiye ndashimira abakurikira Mix Venture kandi tuzakomeza tubagezeho ibiganiro byiza ndizera ntashidikanya ko Dr. Kazungu Denis azongera akamutumirwa kuri YouTube channel yacu murakoze mukomeze mugire ibihe byiza